Biyag wenno patay. Tinapalabas, nagipatakder ni Solomon iti pasdak na, ket di tanto ti pakangayan ti laban, dagiti kayat na ti makipinnusta. Dakkelapasdak ti impatakder na, ket napalawlawan iti natayag a pader. Addamot na iranta apagyanan, dagiti lalaki asanayan da iti laban. Nakisarita ni Solomon kini Don Tomas, abuluden na dagiti tao na, tapno isuda ti mangsanay kadagiti buyot na, ngam agpabayad ti Don. Sanda nagkinaawatan, aging gang inasot ni Solomon ti paltog na. Pimmanaw nga rod ti Don, ngam adda pang tana kini Solomon. Adda plano ni Solomon para kini Don Tomas, nga ipapatay na daytoy kadaansot ken maskay. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag wenno patay! Iti kabiitan a panawan, patayin nyo ni Don Tomas. Boss! Nangagyo ka di timpaga? Wen, boss! Jak kayat ti ugali dahi dya, Don Tomas. Sinikapan nak iti naminto. Kunjak kayat nga da kaimnagaw ko iti negosyo. Boss! Nga uray iso ti imuna iti daytoy a negosyo. Nasken nga artapak. Nasken nga awan kaimnagaw ko. Boss! Sigurado ka kadi apatayin mi? Wen, ket iti kanito adi yung mapatay. Da kayo adwa ti patayag. Boss! Nanggagyok. Wen, boss! Sikamat, boss. Di na kami matbot-bot ngan nabayagan nga kakadwa tayo. Ita, ibagayo patayon na kami. Iti kanito adi kayag baligi. Talaga apatayin kayo. Oh, Michael. Anya ti pampanunutan dito sirok ti mangga. Di pa nagadal ta. Nakalpas ta ni ti high school. Ngam kasano maka-enroll ta iti kolehyo. Kabailan ta dayta, Michael. Sa bagay, bakasyon ita. Inta makitagad. Wen kinapudno na. Agay-ayad ni Nana Garda. Intay ka no agparaspas iji bangkag na. Sige, mapanta. Isupay titangdan ta. Wanya, nasiputam ka di ti panagkugtar ko, Ophelia. Wan, master. Nukas jay akugtar ti aramatem. Matamaam ti panga ti kalaban mo. Manakaut wenno maulaw. Master. Sa bagay, kabisadom aminen a klase ti kugtar. Wan, master. Isuro da ka iti amin a klase ti pannakirangat. Isu nga ita, isuro kamat iti arnis. Anak, agpalamiis tayo, pay. Wan, mama, katagyaman na. Sige, agpalamiis tayo, pay. Kalpasan na, ituloy mo ti agsanay, Ophelia. Wan, master. Aging ga ita. Ophelia pa'y laang di awag yung kanyak. Idinto taang mo yung matan ti pudno anagan ko. Master, mama. Imbaga mimatan kan ka. Anasaysaya at nga Ophelia latta, tiyawag mi kan ka. Para dayta iti pagsaya atam. Saan anaskan nga awagan da ka iti Rosana? Ophelia ka asimang bay dito a lugar. Isu nga Ophelia latta, tiyawag mi kan ka. Agyamanak, mama. Master. Nagpasuro ka iti pannakirangat. Ket insuro da kamat. Ngam dayta,
Ket para iti panang protektar mo iti bagim. San mo nga aramaten iti dakas? Master, Sipod damo da ka ang nakita. Nabasa kon no anya ti adda iti pusom. Ngaging ita. San pa'y laeng ang nagbaliw da ita. Master, Adda pa'y laeng tigura iti kaunggam. Ngamsapay kuma, tati nasursurom, ken masurum tupay apan nakiranget, ket di mo aramaten, apumatay. One, Master. Isuro da ka, tapno ammom timang depensa iti bagim, iti kanito ti baggad. Laglagipam kumadayta, Ophelia. One, Master. Kasano? Makasursuro ka dimot lang dagiti buhat tayo? Ha? Boss! Nasayan! At damin dito'y dagiti tao nito na Tomas. Ket saan dan ang makasublikan kuana? Boss! Mabalin nyo nagtatagpay suro ka nakwada. Gaputan na kurang kailan siya muyo. Wala, boss! Nang runa pa'y, tasan kami na naging ensayo. Kaputatipan na kaaramid dito'y pasdek ti impamay sami. Na kami tinang bambantay kadagiti tao ang nagtrabaho. Wen, amok na ita. Iso nga ita. Tandalibre ang mangisuro ka da kayo. Magsuro kayo lata, ha? Boss! Saan kami apawdi? Nasken na makasursuro kami na imbang! Ti amo day Jaya Solomon, kat maabak na. Di na mo nga dulat tati taok. Sana siyang ti kalabanan na. Ha! Nagbidot, iti kayat na kalabanan. Adu ti amok iti pannakirangat. Isuasaan at ipartog na ti ikarkarit na kanya. Amo, adu kamin. Naurnong kami aminan. Sige, umunakan ta sumaruno akon. Amo. Kasaritak na kiti tao. Tarautan na ti pasdag ni Solomon. Doray! Nabayagan na jaknap-napan ijay utbong. Ha? Kayat ko ti mapan ijay. Ipakadam akin ni papam. Saanan? Jak amo ti ayan ita ni papa. Iso ang mga ramid talangan ng isurat. Sige, sikat ti makam mo. Kayat ko ti mapan agkabalyo ijay. Day talang ha, tasabali ang kabalyo ti aramatom ijan. Sana balin ah? Sige, mapantay jay utbong, no day ti kayat mo. Sige nga Rod. Aglumbata pa'y ngagkabalyo ha. Kalpasan na. Agawit tan ijay mansyon. Op. Ah! Nagbiit ti panaglabas ti aldaw. Manun ti tawon ni Fatima. Sangapulo ket innamnam. Numingmingmingak ti rupa na. Awan pa'y apulos ti malaan na kin ni Rosana. Ni Boss Solomon ti karuprupa na. Napintas ni Fatima. Ngam ni Boss Solomon matiin malaan na. Doray! Oh, Fatima. Mabising ka din? Nakasaganan ti ka nang. Addan na aramid ko asurat nga ibatik di ti mansyon. Ay,
San pa'y matasimangpot ni papam? Adada siguro iya kabarbarong apasdak na. Ngam saan tamat ngam mo? No sa dino day ta adiso. Sana balin. Tikayat ko. Agbiyahitan amapan ija utbong. Sige, no day ta tikayat mo. Tikotye nga iman manehok taramatan ta. O anya, nakasagana kayo no Bing? Una mo! Darupan nyo da Solomon. No kabaalan nyo apatayan daya tao. Nasaysaya at manen. Litikas ta. Awanan ti parigot. Una mo! Sige, mapangkayon. Ansot. Awan ni boss ita. Nagawi di mansyon. Ket data ti pinagbantay na dito pasdak. Isu nga uminom ta. Namaskay! Naimas ti arak ita arabi, tanalamin. Ha? Adda tawi ti gay. Wanyaro dansot. Ha? Ingkakitan. Maskay! Adda nakasal ka kabusor! Nagadudo! No di ka pa nagpud no. Ulo yan kan. Babaan na iti balisong ko. Don Tomas, tinalipaon ka naman. Naibatan na kon. Tao na kayo ka din ni Don Tomas. What? Oh, kosta gaya maapto. Sumardong kayo! Isordong yun data! Dagit itorsok kay may dito'y tapno rumaot. Sige, agsubli kayon. Kat ibagayo itibosyo ni Don Tomas. Asardengan nan, tikas to'y kararamidan na. Tanusan, matay kayo amin! Awan tilaban nyo kada kami. Ta-kompleto kami ti armas. Kat dagiti mo na tao ni Don Tomas ngay may ditoy. Sandan apumanaw. Agtalinagdan ditoy. No di kayak tungpal. Dahito'y paltog ti mga laban nyo. Nakapaturong dagiti paltog mi kada kayo. Iswa na saysaya at langan. Nuag tungpal kayo. Nukasta. Saan nyo nakita ijay ni Solomon? Saan amo? Awan ni Jay. Dagiti lang dua pasuro ti adda ijay. Kasta? Sabagay, adupay ngal daw ti agur uray a parakan kuana. Amo, no saan nga ita? Itinto sumarunong aldaw. Da kayo, asigo na tao ni Don Tomas. Saan kayo na makaruarpay dito pasdag? Gapotag balin kayo na tao ni Boss Solomon. Masapol ang natulnog kayo. Itikasta, nasayat kayo. Amin, napagayatan ni Boss Solomon. Naskan, nyagtungpal kayo. Tapno saan kayo amatay. Agtungpal kayo. Tapno agnanayon ti biyagyo. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wano patay! Biyag, wano patay!
Inapalabas, binalakada nila kay dakluhop ni Rosana, adag iti inadal na itipan na kiranget, ket di na aramaten iti dakes, no di ket pangdipinsa na iti bagina, iti kanito ti paggad. Kabayatan na, binilin ni Don Tomas dagiti tao na, amapandarautan ti pasdek ni Solomon. Napasamak ti ranget, aging gaan napasardeng ida ni Maskay. Pinalubusan da dagiti tao ni Don Tomas a pumanaw, malaksid dagiti pagbalinan ni Solomon abuyot na. Binalaagan ida da Maskay kan ansot, adida agsukir, tapno agnanayon ti biagda. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biag! Wano patay! Amin ang pagayatan ni Boss Solomon. Naskeng agtungpal kayo. Tapno saan kayo madaksan? Tapno saan kayo matay? Agtungpal kayo! Tapno agnanayon ti biagyo! Tungpal kami, amo! Nasayat nga ron no kasta. Laglagi pa nyo dahito ibagak. Narungsot ni Boss Solomon. Iti ganito a kontra nyo. Matay kayo! Si kalangan ti Agindron, Roldan. Anya? Nuduata nga gadal. Saan ta kabalan? Iso as si kalangan. Si kalatan ti agadal. Tagtrabaho ak. Michael? Ragpatem ti arapahap mo nga agbalin na pulis. Ala, kuyugan kanto amapan Agindron. Italang manan nga mayak dito utbong. May mayak dito eh. Ngam iti bugal yan. Una, amom ka di. Dito iti sigod ang nagtrabahwak. Siyak ti tagabantay iti farmhouse dito. Kan agmulmula ak mata na. Sige. Agpasyar ta. Ipasyar nak iti entero nga asyenda. Agkabalyuta ka di. Wana? Mangkita ka nga rod iti magustom a kabalyo. Oh, dayjay puraw. Napintas dayjay. Puraw mat itati kayat mo ah. Ijay bugal yun kat nangisit ti kabalyom. Ita, puraw mo. Wan, duray? Sige. Asik ganita ti kabalyo. Takitaan ta numayat. Amangan no na uyong kat itinag na ka. Oh, anya. Sigurado kan iti dayta na pilim a kabalyo? Wen, Doray. Hello, kabalyo? Napintas ka a kabalyo ah. Iso panaganan ka iti mistisa. Makaawat ah. Mistisa? Siya ni Fatima. Manipo dita. Si kanti kabalyok ditoy, ha? Napintas ngagpaiso dayta kabalyo a napilim. Katsi ka. Dayta ka di mo ti kabalyo? Brown ti kolor na. Sakit. Kasla na uyong tirupa na. Lalaki ka di dayta a kabalyo? Babae. Kaslamat lalaki tirupa na. Kapadam at gayam dayta kabalyong. Doray. Babae. Agrup-rupa a lalaki. Tumboy! Sikamat, noan niya laditan kibagbagam. O ala, sa kayantan ti kabalyuta, Doray. Taag pasyarta. Oh, sungbatam Fatima. Kastamat kada kayo? Amom ka di. Pasig anasisingpat dagiti trabahador ni papam ditoy. Ngamin, mabutang dakin ni papam. Rombang lang akabutang da ni papa. Ngamin, ni papa timang susweldo kada kwada. Una,
Rombang nga agtrabaho daan na imbag. Kasta talaga aramidan da. Mala, umay ka. Mapantay iti ayan dagiti prutas. Amangan no kayat mo timangan iti prutas. Adumat lang ditoy. Akas ijay bugal yun. Sige. Kayat ko launay? Naluom amang kati kayat ko. No adda. Talaga nga awan nagdumaan nyo iti inam Naluumat amang gati paborit. Guston! Ha? Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga, Doray. Marurudak laang. Ha? Uwan. Sige. Inta nga rudan, ijay kaprutasan. Awanan bain dayjay adon Tomas. Dursok. Boss, kaya't na timang riribok ditoy. Ngam inabak mi amin ni Dabos. Adayo nalalaing kami dito'y pasdak, ngam isuda. Iso nga ita. Nasken ngagbantay kayo anaimbag. Awan apulos ti pastrekan nyo. Wan boss. No ita, saan pa'y anang rugi ti laban dito'y pasdak? Kat sakbay amang rugi. Nasken amapatay yu dayjay adon Tomas. Boss. Anyo nga tano dagiti tao na mutlang ti ibaon nyo amang patay kan kuano? Wanyag pa iso, boss. Isuda lang ang ti ibaon nyo amang patay ti sigot, boss da. Nalaklaka ang mapasamak na ita, boss. Makita ket nalaing dagiti sigon at tao ni Don Tomas. Wan, boss. Nalaing da. Ket no isuda dagiti nagisursuro iti kada kami kinanso. Ket awan kadimot lang kagkad kadakwada ti panagnaid na dito. Awan man, boss. Mangdutok kayo iti pan nakapangulo da. Boss. Iti kusta. Sanda anawara. May mayat mutlaeng no adda ti kanayon amang idada ulo kadakwada. Areglado, boss. Kasla masadutak nga agenrol, Doray. Ay, nasken nga agenrol ka. Fourth year high school ka pa ilaang iti daytoy apa nag-enroll. Iso anasken nga agenrol ka. Di mo sayangan titawan, Fatima. Masadutak? Agadal ka, Fatima. Ang mga noongtan na ka ni Papam, no di ka agenrol. Di ka agsadot-sadot. Kasla nga min jak kayatan ti pumanaw dito utbong. Sana bali ha? Tanood daw ayam. Di umay tamanan dito eh. Naka-enroll ka matlangan, Roldan. Maragsakan para kan ka? Agyamanak, Michael. Nga malidayanak para kan ka. Kaputasaan ka ang naka-enroll. Saan nabalikan niya ako na tanuad dan to kwartata. Di ag-enroll ak tumat. Kaasi ka mat, Michael. Apa kaasi ak ngay. Basta agadal ka na imbag. Kat agtrabaho ak mat na imbag. Michael. Dita lang. Taanusam ti magmag na nga umay dito pagadalan ti kolehyo. Nukas tangawan pagpletem. Saan nabalin? Ngam di kagdanag. Igad ko ti agtrabaho. Iti kasta, adda aramatem. Kat ikarikmat kan ka, Michael. Agadalak ang nalaing. Inton bigat, mapanak iti sentro. Tindak mang sapol iti trabaho. Ha? Wala, iso ka na yung tantumot lang agkuyog nga agpasentro. Sa bagay, saan mat unay nga adayo dito iti sentro? Wen, iso ang mabalin mo latapag naan, no awan pagpretem. Michael, anya nga tano, saan ako niya agadal? Agtrabaho tapayadwa. Anya? Naka-enroll ka lang nga rodan? Sikat ipampanunutan. Maturog takit din. Tamasapak amapan ijay sentro inton bigat. Oh, naka-enroll kan, Fatima? Wen, Papa? Makamu ka nga rodan. Ket tikayat ko. Sayatan ti panagadal mo, ha?
Ikang kayo kani Doray itinawadwad agastusan nyo. Tapno saan kayo amawanan iti kwarta? Wen, papa. At danto'y sagot ko kan ka, iha. Kat sigurado magustuhan. Anya dayta, papa? Igatangan ka iti kotse. Kotse? Wen. Wen, papa. Kayat ko launay. Kayat ko dayta. Ang amnasken ngagsuro kan tupay ngagdrive, Gatangan nyo ko mga rod adagos ti kotsek, papa. Talaga gumatangak, iha. Ngem agpasuro ka pa'y ka ni Doray iti panagmaneho. Sakbay amaaramat mo. Wen, papa. Basta gumatang kan iti kotsek. Taiso ti usaran mi kan ni Doray. Sige, iha. Mayata, ngam saan pa'y amabalin ngag-drive ka? Taubing ka pa'y. Kanas kan nga agsursuro ka na imbag. Isuro nak, Saan aparikot dayta? Isuro ka. Kuna ni papa. Napintas ka no ak kotse ti gatangan na. Mayata. Naragsakak ka talaga, Doray. Gaputad danton kotse. At damanan maangay alaban iti pagbaludan. Kaya't kumanan, ti makipinmusta. Boss! Ada ka di mapili yo, amabalin ngay pasungal-ngal tayo iti laban? Adda, boss! Sige, ibagayo nga agsanay anay bag. Iti kasta, mga bakak iti pusta. Wen, boss! Ngam, boss! Amangan, numabak kayo manan. Kas iti naudi laban. Nabak tayin laban tayo. Sana bale, tamok ang mga bakak ita. Ket numano timpustak iti damo. Dublyak itan. Ta sigurado ang mga bakak. Sigurado ang makipustamanan ni Solomon. Uping. Isuanas kan ang makipustak, mat. Wen amo. Amo ka na kalagatan ti pustana. Isuanak kalmat agatan ti pustak. Sa anak ngagpaatiw ken kuana. Nubaknang day jaya Solomon. Ha! Baknangak mo. Amo. Ubing! Diyan bagak ka na kayo. Laglagi pa nyo. Amo. Agalibtak kayo. Diyak kaya't nga agatap dagiti pulis kanyak. Iti kanito nga damapasamak ama di iti pagbaludan. Dakas tayo. Unamo. Good. Ano? Agalisto kayo. Tapno kayat kayo. Nawatam ka di dagitin baga, Pitong. Juan! Boss! Sigod a tao na ka ni Tomas. Ket nalaklaka ang makaasidag ka kankwana. Intun nasit gam, palto gamon adagos. Juan, boss! Pitong! Maramid mo ka ditimbaga ni boss. Ang mga nukong kunam lang. Kadawa karamidan! Nasayat nga rod. Numaaramid mo timbaga. Dakkel agatad ti ited ko ka. Gunggunaan ka iti riniw-riw a kwarta. Nangag mo, Pitong! Juan! Mangag ko Pasama ka tulang! Aramidan ti bilin ko. Intun kaaldawan ti laban. Ijay pagbaludan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Di uliwana dinggen, ti tuloy tinubela tayo ana paulwan. Biyag, wano patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!